Ka Lempung Yakura lane boxing kabala penyat da ka Ribhoi District Boxing Association haka jingya trailang bat ka District Sports Office Nongpo hanin kasngi ka arp sau tarik jeliu kala pensdang ya ka Lempung Yakura ka ba arsngi kabala tip kum ka Ribhoi Boxing Championship ya kabala penlong HNSCA Indoor Stadium Lengkedat Nongpo. Ya katai ka Lempung lawan ban pli do Arpit Upadhyaya Deputy Commissioner Ribhoi District kum Kongsan haka jingya don ringkat lang ka kong Marian Maring kum ka sembut Kongsan, Ugiri Prasad Superintendent of Police ka Ribhoi District, uba Bobby L. Nongbat DSO ka Ribhoi District, uba Matthew Makdo Working President NSCA, uba Sumarlang Swear President ka Ribhoi District Boxing Association, bat ki kidkot jong ka Ribhoi District Boxing Association, lembat ki referee, bat ki official. Haka ne ka Lempung Yakura lawan bani shim benta da ki kenhun baper jong ka tem Ribhoi, bat ki kenhun shimet ki bahap hapok ka Ribhoi District Boxing Association. Kumban syukdo bakatai ka Lempung ka baningkong ha Ribhoi District, bat kumban kentiu ya ki kun samla ka tem Ribhoi, na kaliang ka RBYF bat katu kat ne ki riu shimet, kila ai ka jingerap sya katai ka association, ban yaj bet yaj renti katai ka Lempung. Bat menta kasngi ka arpusan tarik jeliu, katai ka Lempung kala poino sya ka bakun, da ka jingwan saki Presiden barangba ka Ribhoi Youth Federation uba people thank you kumu Kongsan, haka jingdon ringkat lang uway na kinong thok kubor barangba na tem Ribhoi uba Cornelius Lalu, uba Lawrence Nongrum, lembat kiwe ki kenram ki lendang, ki bala sya khot ngobha sya katai ka Lempung. Hakatai kasngi penkut na kaliang ki sipai rang Yakura ka GTC Shillong, ki badai ki international but national medalist, ki lawan ban bata ya ki katu kat ne ki technical, but ki basic move jong ka boxing ya ki kun samla ka them Ribhoi, ki baya shim benta hakatai ka Lempung. Tek motif bene kalong ba ki lawan gini sipai na po GTC na Shillong, ban bata ya gini ki technical, ngata gini ki basic move jong ka boxing, te ngatrai kalong ka jingerap ka ba crowd nang tang di kena ki badan interest ka ke boxing ba luan ba nadu nang tai kidai ki national medalist ki international medalist kidai ten makilong kidai ki bala laka ki bala slam ba la banong kita ki senior ka boxing dan mangaru bat ngalayo jing hikai na ki him chua agi por bangadang kham kena te so don bok pham dasi ba kini kena ngne Ribhoi ki layo ka ne ka advice na ki kan ki basic move nang tade kini ki basic training kadan kidan ki hukum training ki ba hab banle ki balong kum ki ABCD hapor ba village school te mane ki lai batai bhai katu kuma shile mangar ki khna jongi te hande madasi wan maki ba kala khamsha shushu ga jing batai jongi so sutrat ba maki du ki lat ne ka por an ko ban ai kublai ru I president ka Ribhoi District Boxing Association iba Sumar balala ban penbet ya kene ka program badai mai hiru ba kontak ki kuma ba kinuan sene. Henry ngasngu bandon ni kumban ai men sim ye kun samla jabatan Ribhoi bakin kintiu ya kesap ke bagi kiladot ngasaki kumway na pagkinungkit kam jo ke youth federation jo ke district bangi pun ba kisamla kibabit akisap kibopero nadu ka football nadu ka mutai lalang ibu ni sekiam wrestling nilasang pengmi sipun kisamla na po Ribhoi district banpau
tang pa jelah tre hakari borokawai Henry kai ka bang iwi kum kinoyelam kalong ba ikun samla jung kari boy lala kidan sap kanno hakiru kimdan pa kata ka platform bakin peni sa kipajba bangilong kita kikun samla ki bagi tibet lada ngiyo ya kata kinjaka ban pedi sa kipajba nak milenti bagani kenhun seng kebapek ya kata boxing hapok kari boy district kanam penkut ya kum kini platform tangau ni Islam aku Henry kan yai teng ya kum kini kenang menginang peni susu ikut samla kibat tibet ha kani kakak ban nakaliang ika sangi barakawai Kariboy Federation kandal bengkat abaro ki kenun seng kiba peni ya Kariboy Asian la kadi ke football la kadi ke boxing la kadi ke mutai la kadi ke basketball bakino ki kenun kiba peni ya ke platform bakila ki well organized haban tulong yakum kini program Kariboy Federation di kanam kanrandin ban ya ke sinyang sembok kenang ba kan yo mensim na kaliang taken pun association bat kinang penlong ru yang kini program balong si benta ka platform yang ikun samla jong Kariboy Borokowe Good.